Kei te pukuriri te hapori o Murupara I ngā kōrero a tētahi kai whakawā mō tō rātou rohe me te hunga taiohi o reira. I haere ake tā mātou karere a Mikey Sherman ki te kōrero tahi ki te hapori e pāna ki tēnei take. E whakatika ana e nei taiohi mō tā rātou haerenga nui ki te whare pāremata ki reira kōrero tahi ai ki e tahi minita e pāna ki a rātou mahi aukati tarukino ki Murupara. We're actually going down there to try and push for, for good things to come up towards Murupara, show them what our community is really about. Heoi, nā te pānuitanga o etahi kōrero a tētahi kai whakawā e pāna ki tō rātou taone me te hunga taiohi o reira, ka puku te rai a tēnei rōpū. Certainly I would have thought of somebody of that stature would have had a bit more research and a bit more information and a bit more in-depth knowledge about our local community. Besides all the gang carry on, we still come together as one. Like on Saturday, we just finished a Christmas gallery and then, well, if the judge whoever made that comment, if they saw that, then after that, then I think she would have, or he or she would have had a change of opinion. I puta ngā kōrero a kai whakawā Isla Duffy I tana tukunga whiu ki a Jerry Merriman I te kōti teitei o Rotorua, no Murupara Merriman rua te kaumātahi tau te pakeke he mema o te Kēngi tribesman. Hei tā kai whakawā Duffy me whakamā te taone katoa o Murupara ka tika ki ngā tai tamatāne me a rātou mahi. E ai kia kai whakawā Duffy, kaore e taia te pēhea, ka toa o te hunga taiohi e tipu ake ana ki konei ka angatu pea ki ngā kēngi. I think that's disgusting, eh? That's just generalising a population, man. Really, I think it's like David and Goliath, the judge trying to attack us. And look, I mean, there's some more good stuff still to come in our community, and all I can say is watch the space. Ka noho te rōpū KR o Murupara ki te whanganui ātara tai rawa ki te praere o tēnei wiki. Mikey Sherman, Te Karere.